Ассалаумағалейкум жамат. Машалла, мындай козулар сатылат. Үчөөдөн бири коро. Gel. Бирен. Апрель майский козулар. Gel. Boyları 75-78. Koş. Kozlar Қарабалтада, kulakları 19-20. Garbanos. Hadi. Так. Üçönün дүң басы. Боло турганы 75 000 сом. Машина карап таап жеребиз Кыргызстан любой областына. Акчасын төлөп тосуп аласыздар. Gel. Gel. Байланыш номери 0777 95 95 47. 0777 95 95 47. Кызыккандар чалыңыздар.